Kaseng Sanhima Indian National Congress kahathem ribhoi kala pendep barok sangut ki kertong na kisan constituency jongka ya ka jingthep kerteng jongki kertong ha kalai phau tarik kala lingkon 1000% na ka benta ka jingya khun ya ka election sha ka yingdor bar ka khasi hill autonomous district council habakren kelum na ki kertong la shim benta da uba Rocky Agustin Marwen uba la yathu ha ki lat pathai khubor bakum ki kertong ki don ya ka thong bas kem ban ya ka jingjob bat shakri ya ki pajba halor ki jingkeli ulayathu bawatla UMLA ubala job na ka Congress bat penye so dangshen sha ka NPP Henry ka parti ka khlan bat ki nong trei jongka kim shem la ken randin bat ki dang ne bat ka Congress saka woi pat ka mat jingkeli halor ka jingya trelang hapdeng ka NPP bat ka Congress ha district council ula batai ba ki MDC Congress ki don ya ka jing sneu thu jingmut na ka benta ka liang senshar ha ka council ki kertong ki bala pendep thep kerteng bat bam smai hakmat ki returning officer na ka Indian National Congress ki kenthop yau ba Rocky Agustin Marwen na ka Umsning constituency uba MDCM na ka Umroi constituency uba Lawrence Nongrum na ka Nongpo constituency uba Victor Rani na ka Jirang constituency bat uba Dominic Mensong na ka Mauhati constituency play pibaro hagan kasni na penpau iji somu yo play Harba mentakasni nakalian jong ka parti kongres ke jongi nilai penbet lang nakalian jong ka district congress committee harba baru sanut ki candidate nadu na Jirang na po nongpo na Umsning na Mauhati ba na Umroi nilai don lang kumni ban pendap ya ka file nomination ke jongi je kum ka parti hi ni don harba minwan sakmat kabay day bat kani ka election MDC ka bamenta mismo ban ong bangi terwa yo pa bawal lada ni ladu no sibun kinong ilam na kaseng congress ke jongi Henry ni Kirman pamangi sanut kung ki candidate ni bu hakmat thong kalong ban tham penjanai ya komprekam jong parti congress bat ni terwa yo pa mangi don sisa ka mensim bat ka jing angut ban sakni jingi Kirman ba ladau pajba ibit ini dengan agi jeng sakri ba janai mungkin nong nilam ani ginong mikmat hagani ka hagi constituency bathel bat ni angnur ban ai ka jeng sakri ba janai nakaliang jong parti congress Kong idon sanbut idon lala ka jong ka jeng angnur dan rekum ke parti congress ka banding kong kalong bangin pendia teli ya kajak pendiri macam kita ada kowe di ke parti kongres kala ai kajing syakri ke bajana ai ninam la badlan baro kitip kajing yo jongi ya kajing itu bakerpang kum kita kijat pendiri bakerpang lembaga keren ke pendiri kadai na ke parti kongres ke ninam la badlan Henry ninget ba ka thong ba hakmat kalong ada upat ba ibit yang ni ni ai ke jing syakri ke bajanai bat tam ha ka bai dei bat ke district council dan ki an dan kendon ba pher ha ka kredit ke bandru ni nak la ban tham penjanai ban nak tham penklaim ya executive power jong ke district council bat ni nak tham penklaim ro ha ka bai dei bat ke sinshat kadar jong ki snong ki thau kiri kirat ki jong ta ka dei thau parti congress dengi kermen ki jingyo jong ni ya ki kendon ki ba pher ban ya dai rajak bandru jong ni wat lada Kidon ki kendon ki banangi hak ban penskam susu hak sik schedule ke jongi ladangi job ninang la ban penti kena bagi kita ki an beper ninang la ban yarap ya kajing te ya kajing lum jilang ban penteli ya rajak bener ban penskam ru kumno bagi ni da ya kari beri ki jongi ya ka kongres pak sangri ti masmi I Dr. Silindo Dr. Bom bagi jurong masmi ma I ban lek no syaka seng NPP kadon ke jingdiao haginong trei jong parti kadon ke jingdiao haginong kersan ke BI don ginong kersan di boong mangila sya ino kunswet don ginong kersan di boong nila sya la lendet don ginong kersan di boong nila sya syet kelah tekum ke parti habangi habamasen mat bamasen do iyo tau nong mi khmat ubang nila syanya ubala juya lam yang ni ha parti kongres masen do iyo tau MLA na kaseng kongres Hadin ba ilik punya sno siya parti NPP. Kadon ka jing dia.
kadon ke jingta Andre habangiyan hakalimpiyan abangi suthu bagi pensyaya ki patba no kersan new e bagi patba kumbalong ha sling constituency ka kongres ka jongi kadang scam baro kinong yalam jong ka kongres nadu ki primary unit dadai na ki mahila kongres ki youth kongres dadai ha parents body baro ngilong scam bat ni teli melon bat ngakermen walada ka jinglek no ka jongi sak NPP kanem penduk jingkermen bat kanem penduk mensim hamtam yang i kinong yalam di bahmat bat hamtam yang au kandidat umanya kun ya kani ke election NDC bamta nangit ba ki patba ha sling constituency ki angnut ya ka jing syakri ka bajanai na ka seng kongres ki ha sling constituency la nriu tli ki snap ngamdan kam ban jubab ke ka kam ka bai latre nriu patba ulama nriu tli ki snam ki laya patba ki la suthu bat kilamat ya ka jing syakri jong MDC bamenta i patba hi bisa bahato ka jing syakri ke jong kala penhun ne am patba Andre kumbalong menta kasur ka babun balang kalong ba ipat ba house ni constituency ki angnut menta ya ki kun ya ki samla ki badai na kami kadong bakatha na kermen ba upat ba hakani sisim kumbang aladon nadu pangarem house nem arzal khat kendang hata election MDC abangarem tak atu tak ni votes en brutally ki snem ngaladon hasenda senda ba upat ba bat ngaladon ha parti kongres ngangai ba upat ba UI ka jingtre UI ke jingdon ke jongi ha ibor ibaret ni kener kikti bandon hasnda bo patba tengam artatin ha ni ke kenti ke bamenta bau patba ula suthu ula bishar balakum no kum nom ta sisin ni don kam hi yau khna ubana kan ni ka dong bakathan ba khnang bagi patba ndakila penjob yau ta kandidat uba idon ka hok bantip kandidat uba kin jet menta idon ka hok bantip udai na ka usong usaha ha ke ngasam ke jongu hatu la dang ijit yu ngila ne am bansyanya hatu la dang ijit yu ngila ne am banya kendu kani gedi ke ba kasur upat ba menta kami ha sling constituency dengan kermen kumui ne kun samla beladon ha ka politics la khatwai tiliki snem bat ubalaya kun teng ya election MDC na angnut ba menta sisin ipat ba kin island nga terang ban syakri bat ngan ya don barbor hasda ba